Susan Barbara na Frederick Mahiga ni maafitha wathani wa matura kaunti-ini ya Nakuru aria mathambitie ndoro ikoragwo mutetwo ruhonge rwa borithi na gutiga aingi makigana giko kiao gia tha na utana. Niliona Kim na wakati nilimuona mara ya kwanza alikuwa ananyeshewa na mvua ilikuwa inamnyeshea sana. The next over a period of time nikawa concern. Kwa miaka 10 riu mikira ya farafara ni ikoretwo iri mucii wa Joseph Kimani itura-ini ria Bondeni atowe ariria ki kana ariko maku. Sasa wenzangu walikuwa wananisaidia kama ndugu, ananibeba ananipeleka kwa choo. Sasa mimi sina makao. Maafitha ya atana mamukuire tha thutha wa kumuona akiurirwo ni mbura atari na mumuoi na hau makihutio na gutwa itua ria kuima niguo mamuteithie. Hiyo wakati mvua inampata hapo wenzake wako ananyeshewa mpaka mvua inaisha. So nikawa na msukumo ndani ya roho na yeye mwenyewe akaniambia anataka ile kitu ya kutembea naye mkono hivi. So imekuwa a long process of us not able kupata hiyo wheelchair. Hii kazi tuliandikwa tuhudumie wananchi as a whole. Aihoretwo ni maithori ma gikeno, Kimani ni akenereire giko giki guku naguo mwingi uria utendaga gutithia handu hari na borithi aya guku megukungutiirie gwikira uira wa mbiceno ya mwanya na iria itonekaga kaingi niguo mature mamiganaga. Ni kinya ritugiritio ni anene a ngathi cia iguru ruhonge-ini ruru makiuga ruhonge-ini ruru no kuri borithi ega na giko giki gia tha kia maafitha aya ni uira muiganu. Sisi kazi zetu ni kuchunga wananchi na mali zao, na mara nyingi wananchi wamekuwa wakiona polisi wanaona kama adui. Hata sisi ni binadamu, askari ni binadamu na lazima tuwe na utu. Na kuona giko giki ni kia mwanya, munene wao augite ati ni kiingira mabuku-ini ma kiririkano ma borithi na wao no urikia no tuke magikungwira. Okorwo ni ta kuriwadi mundu kana kumuhe kiheo kia njira ta ya promotion, ihinda riu ringikinya kana ihinda riu ria ringiuka rikinye no tuma concede tondu kiu ni giko kiega na ni giko kia umundu na nigetha ona ikorwo ari githomo kiega kuri ari angi nigetha mahote guthie na mbere guteithia na kunyitanira na wananchi. Utungata kuri othe ukoragwo ri uge muge wa borithi no utugi no tana wa maafitha aya ni wikirite muhuri uge uyu. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani.